Pa ja mislim da je gotovo neverovatno da čovjek koji pretenduje na to da bude novi premijer Makedonije daje tako neodgovorne, skandalozne i izjave i brutalno napada premijera, odnosno novoizabranog, ubedljivo izabranog predsjednika Republike Srbije, koji pritom danima i mesecima poziva na mirno rešenje problema u Makedoniji, ne mešajući se ni jednom u unutrašnje stvari Makedonije i govoreći da je stabilnost u Makedoniji ključna za stabilnost čitavog regiona. Šta je razlog? Šta je razlog? Opet se vraćam na to da ništa nije ovde izolovan slučaj. Videli ste i danas, znači to je jedna katastrofalna izjava koja siguran sam da će ostaviti traga po buduće odnose naše bilateralne, ali u svakom slučaju neće nama Zajev birati ko će biti na vlasti, niti je Makedonija neka sila koju će neko da pita ko će u Srbiji biti na vlasti. Isto kao što Srbiju niko ne treba da pita ko će u Makedoniji biti na vlasti. Ali evo ja ću vas pogledati, malo pre sam video ovde snimak, albanska zastava na stolu predsjednika parlamenta Makedonije. Pa gde to ima na svetu? Da zastava druge države na stolu predsjednika parlamenta jedne države. Ja ću da vas podsjetim da Republika Srpska, koja je entitet po Dejtonskom sporazumu, ne može da ima istu zastavu kao Republika Srbija, nego je skinula dvoglavog orla i ima samo trobojku. Po kom osnovu je li ovo parlament Makedonije ili zajednički parlament Makedonije ili Albanije?